Ia, vi ele tu nei tai fo. Ia se io tato a mata mo I se talo. Io vai le tu lo matou tama. Matou te vi ia o la fio nei tai fo. Ina ua matou ala fai mai le ola le malos. Ina ua matou au lia mai le mala mafo ne aso ina ua mo atu le poli uli sa matou mo moe ai ma malo. Le ielo matou atua o lo fa manatu mai ia me uma male mala malama fo le TAEAO nei o lo soifu ai o lo fa manatu mai o matou tangata lo upu o e na e faia mala malama tetele lua o le po male ao le ielo matou atua fa tai lo fa manatu mai ona ala langa to ile o me uma e fai manava I lau fio mo lato vatu le vi inga sili I lau fio ona lo fa malo anga lele ai mai se o fo nga mamana ai mai se o tangata o le pale li o ngana ma to te vivi ia tu lava I lau fio au ia le ola male mana vai o mato po ngais o ai le to vivi ia ele tu mau male oti I lau fio o le aso le lava ma to te vivi ia tu ai lau fio au ia le ola te mau o sauni o te tufa la upu le TAEAO nei te ma anga le mai la o fio o tangata o te vai o te le lo se mea o talo wala au la o fio fai a fio mai o e anga pa ia e te molio o la upu le sa vali le TAEAO nei I fa pena ona o atu ai o fina ngalo maloto o tangata lo nu lo e kalesia le au pa ia ma le au pele le TAEAO nei ia fa pena ona fa malo si ai Leatinuu ke uso silio ia me uma ai se falongo matalia la upu ina ia fa pena ona saufanga atu ai fa tasi mato uma ile malona e saunia ele fa vaina le langi nei tama fa manuia mai la upu TAEAO nei foi mele loto mau le loto matala o le poto na o le atuai solo mona I la ufio ele o se poto ina ia mato mita ai o se poto ina ia mato iloa ona fatu langa la upu o se poto ina ia matou ilo na tautala I lau fionga lo matou atua tau lava ina ia whaanga mai matou whaanga matou leo whaanga I fo I matou lau lo whaiva ia e whetalai oe nganga pa ia molio o lau upu ma lau sa vali TAEAO nei amaya ia tele ma mau lunga se vi inga o lau fio tu mau mai le whatau wa ia tiao lau au auna ni TAEAO nei talo fo I whamanuia sunga li whatonu I nei taia fo nei por kalame fo le poto le atamai o ale fatau tai o nei ala leo male nei ala ata ina ia tele mamau lunga ai sovinga amatai nei la fio fa wina la fio fo le vinga ia te oi tu mo me fatau vai lunga o mato uma ona lo i so amen ia fatalo fatu male nga falo alo le uta po inga sa mo nei taia fo man nei tu la le so o pa ia mo sa I o le to o lava se famtalanga TAEAO nei le lava ina fa beatu ia malo so fo manuia malo langi ma le o tato felo I fia le lofa maleanga le o tato tapa au langi ia a tos fatalo fa le au fa inga lo pa ia le toa ia o lo fa pena ona fa tuna paulia ia I tu fio how to run ia mai se tulu inga uma o le nei lalolangi o fea o e ngalue ai tulo ma e au auna ai I le atua ma le tala inga o le tala lei o le mano le atua I tafa I fia o le nei lalolangi fatalo fakulkopo Kingdom TV channel mai au kilani New Zealand ia te o le tangata o le atua ma lo fa le tua ia I le nei TAEAO fo ma lo le onsai ma lo le fato toa ele ngaluenga le atua ia fia fatalo fatu foi ni le au paia ma le au pele nei TAEAO fo le tino ke wiso ia I le to vine ma le to vine ma le to vine ia I le nei TAEAO fo malo so fo manuia ia fa malo fo te talo o lau te talo le te sila mai pe TAEAO uma mau le malosi ia le fa nga paia le tua e o mai ai ma fio mai ai e fa pena ona atu e ala I le upu le tua ia ele whangalo ina foi wo ma pa anga Global Kingdom TV channel
ia i tu fio nei la rangi o fea o ala lai ma fio ai Amerika Hawaii Australia Samoa i polu Samoa i tutuila fea lava Peritania Middle East ia South East Asia Pacifica o fea lava o maua mai ai ma lango mai nei foi ala leo ma nei ala ata keusiano ia fatalofa tu ate oe ia ili nei fo malo so fo manuia ia faaftai foi le tatalo ia ele tua foi ia nai o matua faleanganga sunga pasta Fred ma le tina ia tise ia fa perno fo aro nei fo mesisi o matua inga lotu le alofa tu no i mangele ia malo le sai malo le ngalue i nei fo ia so fo tato ia fe au mga luenga ia le fanga luina fo si matua tamata tai Bishop Elia Tavai o fio nei tonu o Amerika Samoa ia fatalofa tu ia te o tangata o le tua ia nei fo talo ia i pele fa malolonga le tua tino le mafau ia sili lana fa malolonga faleanganga ia te o le tangata o le tua ia maloso i fu nei fo au nei tai el manatu o le tato wa ngai sa o le tato Mataio le tato fa soa le tato fa malosi ia i le TAEAO nei o le amose tato fa malosi Samoa ma le o keusiano i le Mataio le fa o lona foi upu mua se e fa ngata mai le foi upu se fulu maletasi o foi upu ia se fulu maletasi o le a maua mai se fa malosi ia mo tato nei fo e oso inai foi le tato fainga malanga ia ine nei TAEAO ia mane nei es fo ia o tato o dia mai le lofa malanga le toa ia ole o faita wina atu foi po es fun matas ia ona fa solo malia to ai lo le ia o tato tau maftanga fa le nganga nei fo ia vi le toa praise the Lord ia ona aveina e leo Yesu le vao ele nganga ina ia fa oso ina ele te Apollo ua fala ina ia po fanga fulu ma o fanga fulu muli ane ona fia ta mafa ai leo ia ona alu ane lea ia te ia ole fa oso ua fa pe mai a fai o oele alo le atua ina feta le atu ia liu a reto nei ma ona tali atu ai leo ia ua fa pe atu ua tu sia Elena o mea ai e ola ai le tangata a o afionga uma i tu lei mai i le fofonga o le atua ona ave ai lea o ia e le tia Apollo i le aipa ia ua ia fatu ina fo ia te ia i le tumutumu o le malu ona fai mai lea o ia te ia a fai o oe le alo o le atua oso ia oe i la lo a ua ua tusia e polo ai o ia i ana angelu ia te oe la tau te ave ia te oe i o la tau lima nei tu ia lo vai i se ma ua feta la ia tu Yesu ia te ia ua tu sia foi aua e te tofo i le alii lau atua ona toi ave le o ia le tia Apollo i le maunga matua maualunga ua ia faali fo ia te ia malo uma o le laulangi ma o la tau matanga o fie ona fai mai le o ia te ia o te avatu nei mea uma ia te oe pe a fai e te whapa mai fo mai ia te ona feta lai atu leo Yesu ia te ia i nā alu ese ia oe Satan a wā ua tusia e te ifo atu i le ali i lo watua ua nā o ia lava e te auna iai ona tu uai le o ia ele te Apollo whauta foi uo mai a ngelu ma auna mai i a te ia. Sa moa o whaipo ia, pe o na o whaiato. A o le tātou o te wha au ua ia i le tusi lea na o whaitau atua i le TAEAO nei. Fo i lea, o wha o songa a Satani. A tātou wawa ai le mele o tupu i peo na mata mai le foi upu mua se e wha ngata mai le foi upu se fulu ma le tasi lea na o whaitau ina atu. Whai mai le tala le tuspa ia, wha mai sa ana pongi i Yesu.
fase fulu ao fase fulu po sa ana pongi ya Yesu ona faso solo mai le pe ona fai tau tu foi le fionga pa ia le tu le TAEAO fa mai ona avele o ia I le vao e ave faso so il diapolo a tato va ai la ia ile nei me ta o le faso songa o le ngaluenga le a satani le o lo fai le taimine o lo to soifua ma o lai foi ia pau wa le o le ngaluenga sa kangi o lo fai le taimine nga le kau fa oso e le malo lola sa kangi langa ngaluenga le ia so uma o le ao atoa malepo o le se fe au lo mo moli mai I le fasi fai tau le mo tatou ke usiano le au fatu tua le au pa ia male au pele ke riso Yesu le TAEAO le pe a fai tatou te ala fai mai ia so uma o lo to soifua ma so fo yola ka ko ke fea ngai le ma meia fa o so songa e te malei fua mai fa o so songa e te to fa fo I lo moenga I fa o so songa e fa pe fea ona tatou te ia mea o le ase ngā luenga o le ala tatou mea fai e ma fai ona tatou te atu ia satani mana fa o so songa ia so uma ma taimi uma o lo tau soifua ma so fo yola o vai le mele a matai le tala o lona winga a fai o lesa ana pongi Yesu fa fefea o pe a ana pongi fa fefea o le taimi o lai te ana pongi pe le uma lau ana pongi le fato a lua I kula talu o na mata na fa mau lau ana pongi ai oso mai lola satani e fa oso ole upu le e tonu I ese le ma ngai e tau upu le nga mention e Yesu fa kolu nga mention e Yesu tonu I fa maia ua tu sia e ke lo le upu le e lo foi sa kangi la nga le foi mention sa kangi ko ngor kala le o satani o le anganga na tulia mai lang se o kako o mo se kako kilikilo ile ngo ya sakangi la ngale tasi se ngo sakangi le tau mai le fion pa ia le tu ele kasi o sakangi na suia ele atua lona ingoa pe strip ese ele atua lona ingoa ina ua te ina ua leusi sky ina ua o mafau le tangata le nei po le la nganga le angelu nei fai mai o mana o fia tutusa ma le atua e te fai taula ia le isai e se furfa ma le eskelu e lus fulu ma le valu ono le stato taimi a le o ka ua ko ia o kusi kanga fai kau le tu tonu le aka o le lina ole angelu le na mato ai ese le fainga e le atua o le angelu le o longa ingo o lus felo a tato va ai le fionga pa ia le atua e kolu a angelu le mako e ma oki mamangingo mai o la to ngo tonu le fionga pa ia le atua o Mikaele o ka peli elu marchangata lea o I male angelu lea e ngoa ia Lucifelo o longa I ngoa le safa I ngoa ai ele atua I le langi ina ua fa oso ma fa se te lo le melea te lo le angelu le Lucifelo nga amaka mai le langi ia mele ta o le fa oso ai sea o nga ua o longa loko o le loko o le angelu le fa mai wa tau ma fai e fie kukusa ma le atua o le mafua anga tonu wana ngare pa o le lidia a fai tau la le sei e sofa ma le eskielu e lusu ma le valu le fa matala tala mai le tangata lea fa mai ese le au le le o anga ke unga aisia o longa kulanga sa fai sa kai musika o ia le sa kai ia musika
I le langi. O ia foi sa tu I luma o le mamalu o le tua. E God le presence o le tua le langi. Ai. Ale hale mele o tupu. Ona ua wha maua lunga le loko o le angelu lea. Ingo ia Lucifero. O le mela lea. Lea langa kongi mai I la lungi. Ai vai mea le angelu le ngofai le langi. Mana o fie tutusa ma le tua. Ko e ngofa ma ko e wha se le kasi vai keo. Tasi vai tolu. O angelu le tua le langi. O le hale mea na tupu ai. Le wha mai le fionga pa ia le tua. I le whaalinga lea sifuruma le lua. Whai mai ona tau wai lea o le tau ai le rangi. Ngā kau lo le kau, ngā whape ngā loa. Awe ese lo le kua le ngone. Lucifero, ai tuu ai loa lea le tarako. E le kasi la se ngole, le tonu I. Le tonu le fionga pa ia le tua pa ai whai kau ia I le whaalinga lea e sifuruma le lua. Ina ua tau la le taua. Fa mai ua tau le tau e Mikaele manga angelu. Male tā rako manga angelu. O angelu le tua. O le ale mele nga kupu I angelu ye. E tasi vai tolu angelu le tua. Nga se la I le ula le. Mafua mai sia. Mafua mai kai pe o langa mele le o sau fai e Yesu. Aile o le fatua o mai temi o Yesu. O aile tangata na mua fa le kongo. O tangata mua o le laulangi. Oi, o akamu mai ha. Se ia saua ia se o mane foi a ngā tukulang. Saua fio mai Yesu lau toe. Toe fio Yesu lang. Ala sau afi ngā kamane. Se ia o mai a te TAEAO ne. O lea, o le kau wha oso. Lea lau e whalongo I le TAEAO ne. O lea e whai. O le si mea, ia tātou malama lama I le anganga lea. Ia tātou malama lama I le mea tau o le tarako. Wai, pe wha e ingo o le ula le tau mai. Wha mai o le tarako, o le ngata tuai, o le ki apolo, masatani. E wha leia, ia ingo le tau mai tono le whiongpa ia le tua. Pa e whai taula ia I le whaalinga na e sepulu lua. Wha mai o le dragon, o le old serpent, o le devil and Satan. Leala, o le ngola le apia mai I o sakangi. I le taimi le na saua I whaososo Yesu. Awai, o le angelu natulia mai le langi. Aisea, le anga nga whaia inga I le langi. I le taua. Au longa whale wilangi. O le awhia lorua I soloa. He's still alive. Aisea, langa o le anganga. E le I o le taimi. E lafo makongi e le angelu I whea. I le toe le ngata. Lea, he's still around. Lea langa mele fai. Pahu haleo langa mele fai. Ngā le whaoso mai e te oi. Whaoso mai e te au. Whaoso le au kerusiano. Whaoso le au whatuatua. Mai sea ia le tino o keruso. Mai sea le whanau o le tua. E le popole sa kangi I tangata lau o ngā maua lau e o. O tangata ia le sili o na nau masau I sa kangi kami. O ele ke mai moa mai. I le TAEAO nei maa ufo. Ala mai ai saua I ke miuma. Saua whaasoso oe. Whaasoso tātou. Inga ia kako whaia inga. Ai foi lai tātou e foi pēla le tala lea. Vava I le tala le. E kolu whaoso songa ngā o ia Isu. Tolu whaoso songa. E tolu fo I no foanga. Ngā ave ai la e sa kangi Isu e whaoso songa. A tātou wava ai la I peiona o whaiatu foi le TAEAO nei. E whapenga kako. Kukusa le tātou mai Isu. Leanga o Yesu le tino le taimi le. O fele me le na whaoso mua Yesu fa mai o le vau. O le sino fonga le tau mai inga ave e koe whaoso I foi. A le aso e kasi. O fea nga ave lungo le manu. Ke le e tonu no fonga nga ave e. E sa kangi Yesu le aso e kasi. Fa fea tatou.
E te tali tonu ile tala leo te tau whaatusa tusa tu ai tātou li TAEAO. Kukusa lei. E a maka whaoso mai asakangi a oi lo whale. E sau lunga le awala. E whaoso foi oi sakangi lunga le awala. Pe a ke ua sau si tangata whai mise me ke le fia ai. Pe o le me foi le sau o tangata sau a overtake oi lunga le awala. Ko inga kipi foi le sei tu loe kipi mai e lunga le afi o lau kapana. Le pe o isi tangata foi e alu mamau o ni foi le ne ke la ko. O le si tangata e ke ia le oso tu lo. E ke ia le oso foi o lunga le kapana. O mea whapenga e o fo ia tato wa fai o lenga fa so fa kolu e sa kangi Yesu le aso kasi just the same as us. Okay, agree in a manner to fai to or even more than 3 times that Satan tempted us every days of our life. E whapenga so fuane. Ole ma ngai pe ona fai tu le upule ta o Yesu e mention fa tolu Yesu I ua tu sia. O lona winga e fai mai e sa kangi anga mea ia ma nga fa so songa ia Yesu. Aua umanga ku sia fea. Wa umanga ku sia le upule tua. It's already in here. O le kali o fa so songa le anga le. Po Lucifelo po le tarako po ke mongi masakangi o umanga I o le kali o faso songa le le wai ai vai foi le e tolu faso songa tolu different places nga ave I satani Yesu e kolu foi la different temptation ele kusa o lo mo moli mai ese hata ke le mo kako o vai le kula fo le tangata na faia inga I le kula fo ona olea ona o fainga kamale fa mai atu la fo aua e te muli lua aua e te fasi o tangata o kamanga mua e lunga alane mea nga o I le tupu o tangata na faia inga I mea nga lua Mafulu mai sia Mafulu mai le fa so ngata fai e ta vita mea I e lua I le kaimi e kas muli lua fasi o tangata ai piko I lunga aua te muli lua aua te fasi o tangata o lana mea nga fai ka vika mua muli lua fasi o ke lo I uria ai vai mea I peo na fai atu ai even more pe ova kumare kolu na fa so satani ya oi ma tino kiso ma le tino ke riso ma e kale sia Yesu le au paia o le au fatua tua le au peni paua ia o le group po o le fa nau o le after sa kangi fa nau le tu ale popona sa kangi lang fa ngau they are already there na wo yo o le fa nau ale tua o le ke mai mo Mataio nei ma o le fa soa o ka koula le mako ai after I sakangi I aso uma o lo to soi fu so fo yo ne ala mo sau I o le fa so songa mua o fa so I mea ka mea fa se furu aso o ana pongi Yesu ale fa mai wala ngona luna fia tama fa o fia ai Yesu wa ummi kene ko faina ngana pong e kukusa le lei matato kusa le mele vai o le wa uma ona le fase fulu aso wa uma le ana pongi Yesu ai vai le mele sa sakangi amai o le fa mai o fo fa con Yesu ele sang fe Yesu e pule Yesu jaime e cha uma fai ele o sanga pule le e tulo ele sanga fe o sa ui fai fu e Yesu ia fe tare tu ma anga e li waretu o la fe o Yesu ele pule Yesu ngakele fa con Yesu
pule a Yesu e lona fina ngalo ile taimi foi le ai sanga fasfalau pole a lava a le o saufa mai a fai o le ano le tu vai o le ka ma fai ia o ngai lo inga ia foi le se fa mau ni anga a fai o le ano le tu vai le tofo por ngai ka ngaka ingo ia sakang por ngai ia le ko ka o ia lusfer ona ngata tu ai ke mongi masakang o le se lusfer o strip le tu nonga ingo le nga fa ingo ai le tu mai le amaka a ka kilo le ata le mele o le mea ai le tau momongo ko sakang i o mea ai farkingo o le areto o le fasfalao o le pankeki o le faskeke o le faalifu o le sapasui o mea ai fartino o mea nga o le sausakangi ka momongo o kuia Yesu a vai le mangai o le tali e Yesu ele na o mea ai e ola ai le tata o le ale mea ai le tene tau tala Yesu tono le fiong pa ia le tua o lona faia lea o le fina ngalo o lona tama e fai aku sakangi mea ai farkingo alama ko ai tulo ua makua i maa onga Yesu i mea ai faa lea nganga ua matua i tumua lo tatu oni i faa olo Yesu ke wiso i mea ai faa lea nganga te loa e ana pongi a ona malie lau ona pongi a uma o tatala lau ona pongi ke le fi ai wa o se me fa pena pe e ana pongi e uma o tatala lau ona pongi uma ka kala ka ko le am so fi ai mo ko ile ai am so fi ai foi le e o so mai ai sia le anga lau fa manuia le tu ai ia ke oi lau e ma ona se tu lo fa ale wa fa tu muina oe ele nganga pa io le tu por me ngo ku pu ia Yesu i fa mai wa fa tu muina o ia le nganga e ruaku lai o saule li le manga sapasui manga sakakalo manga pangiki le fa tonu Yesu a fai o le alo le tu i fa kala manga ia li warit a fai ko le fi ai pangiki Yesu se tu lo ia fa fi ai pangiki lo mtu ai fa tu muina Yesu i le nganga pa ia just the same masas o te tali tonu e lau ke sia no le mai mo Mataio ni o ile me le te fai tu le me le o le ana pongi pe fia aso ke o uma tatala a ka ele am so fi ai oso o ingata tu te lo ni anga le o le tua ile taimi le ta tu te ana pongi ia ma fa tu muina za tou ile nganga pa ia ia le ele na o mea ai ola i tangata o afionga uma le tu lei mai no na fofonga ia o kako mea ai o lea fa mea Yesu o la o mea e ai o lo faia le o fina ngalo o lo tama ile la i se mea kako fia ai a fa tu muina i tatou le nganga pa ia temi o temi le fatoa uma na anga ana pongi Yesu fast food waso fast food wa fast food na le ala o tatou va ai ua tu sia sakangi lusfelo tarako kemongi ua tu sia woma kusi ele ko mafai anga ka pe sisi is in the book lewa i kongo le constitution o le MALØ le tua ia le mele le sau e kau fa so mai le aso ele o nga me ai ele o nga ngong sakalo mai me fa pe e ma ona i jata ia o le upu o le tua ele ngo me ai fartino
e lua I koe ngā kangaka rewa whai e le tu o le tino. Ia, male anganga. E I whai la mea ai whare tino pe mea rea kau so sakani kau mai mea ai whare tino. O lea anganga. Lea sa ana pongi Yesu. Ia, o tau mawhitanga na Yesu. Ia, amen. Ole whaso songa longa lua. Lea te maua I le whai upu le lea tau whai tau atua. Ole whaoso songa longa lua leo Yesu. Ole whaoso songa mua. E te maua lai lunga whai upu e lima ngai whai upu e. Oi dai, whai upu mua se e whangata I le whai upu e wha. Leo umano o whamtara atu. Ona tali atu I leo Yesu o whape atu ua tu sia. E le na o mea e ai e ola ai le tangata. O afi o ngā uma e tu lei mai le fofonga o le atu. Lea lawa kali e leo wheko ai lei ale li leo sākangi ima le tali e Yesu. I le ngā mea ai ola i tangata o afi o ngā uma le atua. E tu lei mai I le fofonga o le atua. Mea ngai ola i tangata. O le ari tangata na, o tangata FAALEAGA. O le tangata FAALEAGA. Nanga le sa ana pongi Yesu, le tatu te sa ili le mea lilo. Ina ia whamanuia me le atua malona ngau pa ia. Aolo le taimi te tala, wale aia maspi a Yesus. O le lua, o le whauso songa e longa lua, le lau whai tau atua. E te maua le whai upo e lima, ngai le whai upo e fitu, whapea. O na ave ai lea o ia le tia apolo I le aipa ia. O ia whatu ina fo ia te ia I le tumutumu o le malu. O na whai mai ai lea o ia te ia. A whai o oe le alo o le atua. E makua I ula o nge kako sakani. A whai o oe o le alo o le atua. Oso ia oe le alo. A wā ua tu sia. E polo ai o ia na angelu ia te oe. La tau te ave. La tau nei tu ia ia te oe. Yo la tau lima, nei tu ia lo vai I se maa. O feta lai, la tu Yesu ia te ia utusia. Aua e te tofo I le hali I lou o atua. Leo umang whaoso I mea ai. I le vau, a lea lau koe afe foi. The other place. Pe o mawhai e tolu whaoso songa. 3 different places. And 3 different temptations. Ese whaoso songa e tolu. Ese no fuanga ngā. Ma whaoso so I pe ave I sakangi. Yesu I ngā. Ai kasi ale aso. Ke le lopo. Po le asa. Po le aso ngā le ngā. Nena whai ele ana pongi Yesu. Le ngā ave ki apolo I vau e. Tofo. Ua vai. Kasi le aso. So le ua uma. Le uma lo Yesu I. Ale fo kanku e fiu. Ele fiu vai le fai umor tala le. Fai mai ona alu ese hai le o ia. O fe la ia sa kangi kemi. O fe sini la. Fe ia sa kangi kemi ia sa mo mla ke sia. He's still around us. Ele io le taimi e fa sala ele tua ia. Ia sa kan. O la e fe le ai solo. Lele aku yo skalia. Ko lele mai nei. Ko lele Samoa, lele Kuila, lele Amerika, lele ange Hawaii. Le kamale. Ai sia, le anga o le angelu. Po le anganga. E ui na le yo le time e finalize ai langa fai unga le tu. But he's still around. Ale winga la tala. Pe o tala le fionga pa ia le tu. Pe o mo fai mai ia le faalinga le e se furu mane lua. Le taimi na tau e le taua. La nga sau. O inga nenga se. Kasi vai kolu a ngelu le tua. Nga fase se le kangaka lea o lusifelo I le langi. Vai ele makau kia. Ai sea, ona o fia mana o ia le a ngelu le ngo ia lusifelo. Ia fia tutusa ma le tua. Ai fai kaule I se Yesu fa. Ma le eskielu e lusu ma le vanu. Ngai fa makala ma ele li lea. Lale mele ni tupu I fase sere tasi vai tolu o angelu lang.
Wa fia manga o kukusa mane atua. Palo mare kaua. Ale kaua mua ale nga kau fenga wai. Nga kau le langi. Oi la tau ia na tau le langi. O angelu. O angelu nga faia ele atua. Le wa kau le langi. O nga maka mai kaua. Le ala wa kuli mai la longi. Le foi la wa pa kaua la longi. O ko vai. Mafua isia. Mafua mai la le li le o saka. Le o sau le longi. Le o fa oso. Le anga le tala na le fiong pa ia le tuor tusi le o foi le o FAALEAGA se fulu rua fai mai o sa tani foi o langa mele fai le lo so kong foi kaua o langa mele fai le lo ni le nga ke fa o so la so kong to fai tau ia na to au ke pole le ai ma ngai ata to la kong le fai tau to foi po fitu ni FAALEAGA le sulu fai mai ua tau foi le tau ai le langi wai o fenga ka o me ngi o ka nga mua ka lang mafua mai esa mafua mai la le dia mafua mai le angenu la oi o luspelo o ka wai e fai la lungi fa ka wa ngafi aisia inga ua kuli mai la le ula le la lungi le nga lafo mai la lungi le ala wa umanga ka o kuli mai o ale fo sa le wa ka wa la aisia mafua mai la le dia mafua mai le angenu pa le po luspelo po le tarako po ke mongi masakan le la fai tau tu ko fai ka wa fa moli o tau fo le tau ile langi o meka eli mana angelu wala to tau male tarako o vai ke mienga ka woi o le ko ngoya luspelo o la o fai ngoya o fai ngole tarako le draken ai se ala o kele fa maulunga o fi manga tutusa male tua le kai mea le mo fa se te si vai tolu o angelu le tu le lang fa so muri mai lo te si vai tolu o angelu ale tu le lang ile si se tau lo mali tau le lang ale fa mai ua la tau male tarako o le tarako le o rusfelo o le tarako le o ke mongi o le tarako le o sakangi falongo le no fai tau atu fa umur foi fa mai wa au fo le tarako mana angelu e tau wele tau wa au manga angelu e ko fia kasi vai ko lo angelu lang ngasa se tatan ma fo mai la sia ma fo mai ale ku le fa oso po fa oso ngare wo fai yesu ya la fai tau tu pe fa mai a wala to le manu malo le wakau tarako manga angelu ma meka eli le angelu sili the angels of hosts le wakau fe wakau lang awai le wakau o angelu on fai le tua le wa fasi se elus felor kasi vai kolu le lua vai tu ora tu vai tua o meka eli le angelu sili ala au na le tua vai ya o mai ua la tau le manu malo ele to e mau fo ile langi se mea la tau te no nofo ai ule ko ese wale se ngofo nga langi ai se wakulia ese mai le langi ma ai mai se o nofo nga le na tu o ele tu ule se vango sorry ule se ko wa vango ai ia fa no la le foi pu ua la fofo le tarako tele le ala o le ufai ngoi a tarako ua la fofo le tarako tele o le ngata tuai lea vai koe oso mai kua o le ka lako kele o le ngata tuai o le ngata tuai o fea le nga saur ka ngaka le sau alu ye o fea nga saur le angelu le nga ukuria mai sau alu ye ele sau alu si tangata ele sau alu ya eva ele sau alu ya akamu o feme nga sau alu le ngaka why because o le ngaka le ilalongi po le dragon foi is the one of his kind kukusa le mele o sa mai o i o tarako sa foi la ilaloi sau alu kalako dragon sa fai vai
ia mala ko I maranga treke ni inga ua kese le tua nga vai se le kua vai wale ko e langi vai ale la polo that's a snake beunga fai mai fai mai o le ngata tuai lea ua ingoa ile ti apolo o e vai ingoa lea la ua maua longa ingoa o ai o le ti apolo vai de keleo o mea I e whatustusa I male ngoa o tangata le o Lucifero langa ule ko ise Lucifero ua va ese le tua le ua sui ako o le tarako o ke mongi ile masatani vai ingoa I sosoa ua ingoa I le ti apolo ile masatani whalongo la mele pe o mele ngo whako mele o whaasoso Satan is still alive and well here on earth. He's roaming around. Aisia, leanga o le nganga. Ele mawhainga ko poe. Sorry. We can't catch Satan. Aisia, leanga o le nganga. Nga o le atua e mawhainga nga poe ar kamale. Leka umalitusi o whali. Whamai e sau le a ngelu mare fili kele. Sau sai ele li le ai kongi la ro le o le to ele ngata Satan is still around falong vela ye o le fa se ile lalo langi uma o le fa se ile lalo langi uma o ai o sakangi o le ngalu wanga le sakangi o le fai ke mingi o le fa se o le lalo langi uma ya le wa fa no I TAEAO tato matala ke usiano maritino ke iso le au fa tua uso matua fa fine le au pele ma le au pa ia le TAEAO ne ya tato I lo le ya tsaka le o le angenu le se tulo o le nganga le mafai on ka ko poe o le wa uma na au mai le upo le atua e defender I ka ko o le ana ka ko kala fai ua tusia o te fai atu ia te oile suafa o Yesu alfafo o te fa atomu ia te oile suafa o Yesu aluesi le wa uma na au mai Yesu le pule ia tatu le pule le e kukuli e te mono fa malolo ai ma fa tutu ai e wot fa mama ai le pela fa popula ai te waso fa saba vali e pipidi wai le wai e le pule le wai atatu ya wai vai lai fa verun fa se le la lolangi uma ua lafo ifo I le la lolangi ua lafo fo ia na angelu fa tasi mai they are here around us ole ai e ka milo ai o ka ko kafar kamare ma fa oso mai ai taimi e ke le lo ngai e ave la tavali alai ku I lungon mele lo ko e te le lo o lai ave la tavali ia pe o lai ku lungolo po lai ngofo kongole ole tanga o lo ofu po turau po le tanga o lo ofu ai kau ke ni lo po lenga o le nganga oi ngai lo le halu ala ka vale ale ku le si la fa mai alu da ko kipi ya o le nganga o le tu le nga fa ku muinga I su ngo o umala nga po e fa ye kula ya e fa mai ala ko kipi ka fa ye ko su fa I su le si o ke ka fa so ke ula vea la ka vale le vai o le fauso songa la longa lua le pe ona o fai atu wai le ala wa ave lo ala o fai inga le pe o tamu fai foi le fa matartala tu foi le angelu le ele o se angelu le o le angelu fai inga o le kama ka fauso lua o lo soi fu le ya le kama le o tami e kongi I lalo le to le ngata le or ke me pu e
le angelu le famele tu se falinga sau le angelu mal fili ia nga pu lo le me sau pu va ngale angelu fa ngom pu ne fa ka ko pu nyanga le sitino ia ka ko foi me pela I le ko ki au ole vaenga la lua ole fa mai ona avele tia pole ai pa ia o ia fatu ina foi lungo malu le fa so lungo lua le ole pule le ora oso ila ro sa mo la ke siano ma la fa fonga ta kasi le fa o so ngo tele tangata ua fano ai mase o kala vou tala vou a fai o mai moa mai fa longo mai le TAEAO le nei le fa malosi le we vai tele allo ma fa nau o si o tatu o tunu ua fango le fa so le ole pule le o a fai o le we fa longo mai TAEAO nei le po le tu a fai musu usa kangi ke o san sa kangi alula ia pule lo ai oi lo uma tangata kulo ai oi lo uma tangata ka ingo nga oi ko se fa ka inga oi lo uma ka ngaka la le wa sala la o ku ka la o le fa so ko ru se tu lo ya le wo ai mai wa ko se le lo mea ia ke fat pui le angalo poko fenga lu ngal pen ia ngani alu lo pule lo male tele o nisi o falso songa sakangi ina ia o ki alu pule lo wala le mana ia ole tali Yesu I mele mai le wo Yesu le fo mai o solo ma kwa ula o sakangi so a fai o le alo le tu oso no pa fen ko fa matala ti di le me a fai o le tali o le tu malo oso le alo a fai o le tali o le tu o le fini o le tu oso le alo al ma ngai o nga fa punga o ke lo sa kangi nga ke lo le fiong pa ia le tu la nga le mention I fo ye sa kangi u le u tu si utu sia foi lele mai angelu sapo oi ngi ke utu ia ro vai ka mai ka mala nga saila nga ke lo uma le fiong pa ia le tu ta fiang ka ko lo o le me foi lenga o ko o li fa ngo sebe fe tau langa yutai o ko fa malo lo tanga tale sa u lo ke mo o ko o fai ma ke fai aku ni mele fa mai paulo alu fafo ya ki kilo fa pe lungo o tangata la isa kangi ko vai o ke lo Yesu o ke lo foi Paulo ai la oi ai vai ai sia le anga le angenu na fai ele pat o longa le usi sky ma longa fie sili nga la inga tu li sea mai na mai le mai longa position le na tu o ele tu li mai la e lo foi sa kan ia fionga pa ia le tu ale fa mai tanga tai nga ulu ke mo ke le o ka nga ulu ke mo tai pe o le tanga ta foi le sai mo foi ku tu mo Yesu le alo o le tua se ale me o sa o ke fa ki nga mai amako oi o sa kangi lai ko kongu o tanga ta le nga o le nga is looking for a body. O leva ai ele nganga lea se kingo ngofo ai. Ia tato fai titi. Aongi ku inga ko ka ko kingo ngofo ka mare. Nanga ole nganga. Ia ono ole tato te ia lela tom fai tu lola le vai nga muli. Ia ole vai nga muli. Le fa mai wa ona ave lole o ia el tiapolo ile maunga lunga. Ma fa pe mai o ia fa fo ia che ia malo umo le rangi mala maola to ma to fi ona fa ia to ile o ia o te vatu nei me uma ia te o pe a fai e te fa pa uma I fo mai o vai me manga o sa kan
fai aku o e whaaliu ia maa ia reto le fai e Yesu o man kusia ko e sau ifa ko e oso e lalo e pule le ola mai Yesu le ai ua tu sia o ma ale ko e ave fo I le media le ala fai mai ia ifo mai o ele si pesera o fanu longo e pe upu fa pe ifo mai a o e pole pika fa pe ma ka ilo e pe make sense nga upu nga pisi mai ifo mai o a se o fa pale tu pi fa pe nga upu pisi a kikiro mele ko sa kangi fa mai ia fa pa u mai no mai ifo mai o le mana o nga le sa kangi o e vai me manga o ile o le worship ai se ala nga o kanga ka sanga fa ia nga luenga le la o le worship o I penga vanga ile loto lusfel ma fia manga o loe to be like God o fia manga o pe o ia o le akua ai se la foi o ia le ka ia la fai pese o le vivi I le tua le mo fo mai le fio mai I le tua o ia le ka I fai keke o nga ka ti fai nga ia vi ele tu au ange alu e fao le vi inga mai fia fai vi inga langa menga le manga o I saka fa mai fa pa u mai fo mai e cha manga o e ifo tu le atali I o le tu ifo tu Yesu ia ia wa vai chan fa mai a ua tu si o kani nga Yesu ono fetarai tu le Yesu ia te ina alu ese ia oi satani ole sa ole fa nga mai pule longa iguale ina alu ese ia oi sakangi alu ese ina alu ese ia oi satani awa ua tu si o mankusi alu ese o mankusi alu ese o mankusi o fere kusi ele kusi I alu ese alu ese o uma na tu sia fala wa tali Yesu e te ifo atu I le li lo atua o na o ia lava e te au na ye nga o le atua kau ke ifo uma ye a faila e le o le atua e le o Yesu le ke ifo ia I le TAEAO nei ma so uma lo so ifo ma lo fo yola ko e va ai po sa o tanga ngai ke ifo ye to e va ai po sa o le atua ngai ke ifo ye va ai le lei po Yesu va ai le lei po le atua le nga kele kanga ka o faifa kanga ka e ifo ye ale family tu la fono aua e te fai se tu pua o ta aua e te ifo I se tu pua o ka ala me le tele tangata e alu ai Yesu mai fo al fatangata ale fa mai o tu sia na o le atua tato te ifo ye va ai po sa o me ngai ke ifo ye va ai po Yesu va ai po le tua ko ke lo e le se fa kanga ka o le tua a faila o e ifo se fa tangata ma ka u le suafa o le tua malingo Yesu ai no tu sa male upo le tua male kula fong au ni fai mo o ni tua ese au te ifo se tu pua uata au te faia se fa tu so se me o le langi lunga malalo le langi malalo le sami ma ifo ye o ai tato te ifo ye na o lo tato ali I o Yesu Kristo o ia o lo tato atu o ali utino no tangata le loko le ala fa me Yesu I pa maya e te ifo atu I le li lo atua ua na o ia lava e te au na I ai nga uma kwa le kari ngimo lo masaka ili foi upu le suka si fai mai ona tu ua ile o I ele ti Apollo wale loko fere is still alive ele fai Yesu se fai unga o sakangi I ke milenga ave fa so mar tai milenga fa so ai ave le me mai le me ave fa pe fa so le me nga fai aku ai alwese na o le tua na o le li I lo tua te ifo ye ni moro ia samo o le fama no si le mo tato nei tu la o le ele o isi ato le faso la o ona ta ele manatu man ta tu
le te talo ia fa a to hatu ele nganga pa ia o le tua lana upu I lo fina ngalo mo tatou loto I TAEAO ni e tau soina ai le tatou savalinga I le nei aso le nei masina ma le nei fo'i tau sanga ia whamanuia mai le tua ia I nei tu la le aso tatou tatalo Io vai le tua o le matou tama mai anei le ngaluenga lau o onga ele ato atoa le ia le matou tua o tatalo I lo nganga pa ia na te whaato atu lau upu I a ai o fina ngalo maloto o tangata ai mai so lau e kalesia whiwhia le au pa ia ma le au pele le TAEAO nei tama te tatalo foi se uso se tu fine se tama se tina o mata mai I le nei whaasoa I le nei aso le matou atua ia anga le nei atu lo nganga pa ia whaapupula o na mata whaaleanga ina ia I loa ina ia talia o Yesu e vea mali I mawhaola ia I lona loto malona mawhawhau whaftai anga pa ia I lo whatasi mai I le nei aso ia se upu se tala o le tusa na malau whaafafonga ma le whasoa ina o la upu nei aso tama whaamangalo mai au o la uonga ai amatuavi ia oe e whaavavau I lo ngoi Yesu o talo ma la au tuani amen ia le tua ni tu la laso tonu wa whamanuia le tua I lau whaafonga ia I nei tu la laso ia mai a tia nei le tinu malo folo ia o te whātou whātu ia I nei tu la o laso tofa soifua God bless